Fy enw I yw Molly. Rydw i'n DJ a chyflwynraig radio a theledu. Dyn ni ar hyn o bryd yn clwb Ifor Bach. Mae'r booth fi yn DJ yn ddi, literally tu ôl I fi fyna. Dyma lle dwi'n gwario rhan fwyaf o nosweithiau Sadwrn fi. Ond falle rhywbeth dych chi ddim yn gwybod amdana I yw'r ffaith bod fi'n dioddef o gyflwr cudd o'r enw endometriosis. Dychmyga bod rhywun yn siafo rhywbeth mewn I dyfolad I, ond gyda rhywbeth ar y diwedd, rhywbeth pigog, ac yn troi ar ben hynny, lle dych chi'n cael bola really tost. You're either going to be sick, or you're either going to poo yourself. Just dychmyga nawr, mae chwyn yn tyfu pob man, dych chi ddim moyn iddyn nhw tyfu. Dych chi'n tynnu nhw mas, maen nhw'n dod nôl yn gyflymach ac yn fwy gyda mwy o leaves. Dyna sydd fi yn visualiso endometriosis yn fy mhen I. Dyna be mae'n teimlo fel. Constantly. Ta-da! If you can't tell, I'm a uterus. Rhan o'r corff sy'n cael ei effeithio gan endometriosis, ond mae rhaid I ni cofio hefyd, mae endometriosis wedi cael ei ddarganfod ar bob organ yn y corff. Chi'n barod am y science-y bit? Clefyd yw endo, lle mae meinwe tebyg I lein yn y groth yn tyfu tu allan i'r groth. Mewn mae ddim fod. Newsflash, mae'n fucking boenus. Y broblem dy endo yw bod dim digon o bobl yn cymryd o ddifri. O, fi'n mynd o gwmpas roundabout! Sy'n gadael nifer fawr yn y tywyllwch. Ti wedi bod yn dioddef o endometriosis for like 13 years, babe, I'm sure you can drive a truck around a roundabout. Ond pam? I helpu fi ddeall mwy, mae Dr Lisa Thomas Emrys. Mae hi'n arbenigo mewn iechyd merched, a mae nhw few and far between. Let's go! Pam bod hwn yn gymaint o frwydr ar gyfer sy'n gymaint o ferched? Wel, byddai'n tablu gwneud mewn nawr, ond yn amlwg, mae hwn yn cyflwr sydd yn effeithio menywod neu pobl sydd yn fenywod o cael ei geni, a dyw e ddim yn effeithio dynion. A dyna fe. Boom. Does dim gymaint o ymchwil mewn I iechyd menywod. Does dim gymaint o arian yn mynd mewn I edrych ar ôl iechyd menywod. So, bit of a misogynistic society, a fi'n meddwl hwnna yw'r real crux o'r problem, really. Down with misogyny, down with the patriarchy, up with the endo diagnoses, dyna be fi'n gweud. Mae hwn yn cyflwr sy'n systemig, so yr corff I gyd. Mae fe'n chronig, so mae fe'n para trwy bywyd rhywun. A mae fe'n achosi lot o llid, so lot o inflammation bob man. So mae fe'n really, really gymleth. So mae rhaid I bobl ddysgu mwy amdano fe. So mae rhaid ni just mynd ar sut wyt ti'n teimlo, sut wyt ti'n delio gyda fe, a faint o effaith mae fe'n cael ar ansawdd bywyd ti, a just gweud, rei, fi'n credu ti. Fi actually teimlo bach yn emosiynol fan'na. Just yn clywed doctor yn gweud fi'n credu ti, like, mae hwnna rhywbeth fi wedi clywed yn ystod fy siwrna I. Nid fi teimlo bach yn emosiynol. Mae fi wedi bod yn credu sgwrsio gyda ti heddi ac I siarad gyda Venus actually yn deall hefyd, like, genuine, ti'n absolute legend. Am cymryd yr amser I siarad gyda fi heddiw, diolch. Mae'n hollol glir bod angen gwneud mwy, os yn I am I leisiau un o'r bob deg a mwy cael ei clywed. Pobl Caerdydd! Dyw endometriosis ddim yn myth! Ond dyw un lawdhela ddim yn ddigon. Mae angen I fi feddwl bigger and bolder. A dwi'n meddwl bod gen I plan. Fi di trefnu I gwrdd â'r artist o Gaerdydd ac aelod arall o'r 1 Delphi Campbell. A fi'n gobeithio gallu helpu. Oh, mae hwn yn edrych yn gyffroes. This looks exciting. Now, there is something that we both have in common, just obviously endometriosis. How has your endo journey been? As soon as I had started my period, it wasn't like what my peers were experiencing. I was bleeding for like actual months on end. And I've obviously gone through the whole rigmarole of
try the pill, try the injection, try XYZ. And then January last year, they put me on Zoladex, which puts you into medically induced menopause. Mae Zoladex yn gyffur sy'n diffodd yr ovaries mwyn stopio'r corff rhag cynhyrchu estrogen, y hormon y mae endo yn ddibynnol arno. I was so desperate for like anything to help. Honestly, in some ways it's been great. Yeah. I've been loving not having the crazy periods I used to have. It's definitely changed my relationship with my body and my relationship with my hormones. At what point in your adeno and endo journey did you decide to start incorporating those things into your art? Very, very early on, and it was a really natural journey to then make artwork about my sicknesses. For me personally, it does also just help me keep me sane. As a part of, filming all this, we want to do something visual, like something quite public. I think you are the perfect person to be involved in that. Mae celf Delphi yn aml yn cael ei ysbrydoli gan endo, felly fi methu meddwl am berson gwell i helpu. Mae gennau plan ar gyfer digwyddiad yn y castell. Y ffocws, Codi Ymwybyddiaeth, obvs. Absolute queen. What a legend. Mwy am na nes ymlaen. Am y tro, mae'r frwydr yn parhau. Ydych chi wedi clywed, have you ever heard of anything called endometriosis before? Yeah, have you clywed o? Yeah. Wyt ti? Yeah. Yn lle? TikTok, I thought that. TikTok? Wow. I'm actually diagnosed with endometriosis myself. Shut up! Have you ever been with a partner who's had painful periods? My wife gets heavy, but she's on tablets just so she doesn't have periods. Were they painful as well? I don't know, I stayed away from her. Men. Don't argue with the uterus! Have you ever been tested for something like endometriosis before? No. Nowhere. It's even hard to get tested for it. Ar gyfartaledd, mae'n cymryd tua 10 mlynedd i gael diagnosis swyddogol yng Nghymru. Felly mae aros am diagnosis swyddogol yn un o'r prif resymau pam mae cymaint o bobl yn byw mewn poen yn ddyddiol. Ces I diagnosis o endometriosis yn 2024, so ges I laparoscopy, ges I llawdriniaeth. Laparoscopy yw'r un o'r unig ffyrdd o fynd o mas os mae actually endometriosis gyda ti. I fi oedd yr endo yn datblygu neu oedd e fyna yn barod, felly bysa fi'n gweud fy mod I wedi bod yn dioddef o endometriosis o ddifri ers 12-13 years erbyn nawr. Cyn nes I mewn ar gyfer llawdriniaeth fi, o'n i'n cwryla gyda surgeon fi, achos basically oedd e fel, I don't think you've got endometriosis, so don't want to do the surgery, felly o'n i'n cwryla like, fi'n mynd i'n gael y llawdriniaeth yma heddi a nawr. Es I mewn yn dorgalonus. I glywed y geiriau yna eto, oedd e just yn like heart-shattering, o'n i'n really upset yn mynd mewn I llawdriniaeth. Wedyn, ges i'r llawdriniaeth, nes I ddeffro, ac oedd yr un surgeon sefyll yna yn edrych ar ei clipboard, ac oedd e fel, yeah, so you do have endometriosis. A nes I just dechrau llefen. O'n I ddim yn gallu gweud os oedd e mas o dristwch, o glywed y geiriau yna o'r diwedd, neu allan o relief. Mae'r emosiynau o amgylch endo yn hirfaeth, ond mae yna arbenigwyr sy'n gallu gwneud gwahaniaeth, a un o'r reina yw'r gynecologist, Mr Anthony Griffiths. A heddi, Sioned o Sir Fynwy sy'n cael triniaeth o dan scalpel yr endo alau. Mae Sioned mewn cymaint o boen, mae hi methu aros am 10 mlynedd ar yr NHS. Felly, mae'n ddigon ffodus I gael yn breifat. You're having your laparoscopy. What are you hoping
that the outcomes are going to be? Because I feel like it's kind of a bittersweet thing, isn't it? It is, absolutely. Overall, that official diagnosis is going to be massive, I think. But also physically, I'm hoping that the pain reduces. I know it's never going to fully go away, but I just hope my legs don't feel like I'm running a marathon all the time. They're just, and just the fatigue, just to have a little bit more energy would be great. Yeah. Rhan o'r llawdriniaeth yw I roi camera troed bol, fel bod Mr Griffiths yn gallu gweld beth sy'n digwydd ar y tu fewn, a gweld yn union beth sy'n mynd ymlaen gyda'r endo. You can wake people up and say, congratulations, you had visible endometriosis, and no, you don't. If we take our time and just have a good look, then we've got less chance of missing any potential disease. So we'll start off on the left fallopian tube. That's a fallopian tube. We're very gentle with it. This is an ovary. We can lift that ovary upwards. And there's, first of all, you can see a little, which is the giveaway, pigmented spot of endometriosis there. Mae laparoscopy yn llawdriniaeth keyhole sy'n caniatáu i'r surgeons weld delweddau o'r pelvic organs, a thynnu neu dinistrio meinwe endometriosis trwy doriadau bach. Mae'n cael ei weld fel y gold standard I gadarnhau diagnosis o endo. There's some adhesions there. That shouldn't really be there, so we're going to dissect them, free that out as well. So that's slightly unusual to have that amount of vascularity, so we'll remove some of that, send off a biopsy as well. When we look at that, we think the bladder's normal, but when we zoom in, we see these kind of, we'll change the focus, you see white little blisters. A mae reina ddim fod na. This is the inside the abdominal wall. This is the bowel, and kind of they shouldn't really be connected, and yet there's like these filmy type bridges, like a window, and you can kind of lift this up, and you can see through it almost. And that's abnormal, that shouldn't be connected there. And that's what an adhesion is. And there's various causes of adhesions, but one of them is certainly endometriosis. There we are, we're done, thank you so much. If we get the lights on, back on the flat. Finished. That is a delightfully straightforward case, which is a pleasure to do, unusual, but a pleasure. So this is early disease, and surgery is much easier and therefore safer. So early surgery, of course, is a really good way to do things. Nid pob llawdriniaeth sydd yn straightforward. Yn enwedig os mae rhywun yn byw gyda cyflwr difrifol arall, fel Begw. Nes I ben I hematologist fi gan bo fi'n haemophiliac, so mae'r gweidi mynd I fod 100 times yn wath. Anyway, a nes I weithio I fel, come on, bob tro fi'n cael period, fi'n gorfod ffono chi I gael added treatment achos mae fe'n awful. A wedd hi fel, hold on, mae hwn yn major red flags. Mae da fi ffrind yn gynecology la ma, na I siarad â hi, o nhw fel, ni'n cael ti mewn. This is happening ASAP. Mae lot o bobl yn gweud, bydd diagnosis ddim yn gwneud gwahaniaeth I chi achos yn amlwg fel dyn ni'n gwybod, does dim cywa, ond for your peace of mind. But until I've got it on paper, it's just battle, really. Fi newydd cael canol mewn I braich fi. So, aros am blood tests, a wedyn, all good to go. Gobeithio. Yn dilyn o Begw, ffinden nhw endo dros ovaries, uterus a'r ligaments cyfagos. Mae Sioned a Begw wedi curo'r odds a llwyddo cael diagnosis mewn llai na 10 mlynedd. Fi mor falch I nhw. Ond nid pawb sydd yn yr un cart. Fel bestie fi Beth, un o'r Endo Warriors gwreiddiol. Mae hi'n enghraifft o le mae'r system iechyd wedi gadael hi lawr. Ges I laparoscopy cyntaf fi ar yr NHS nôl yn 2004. A ges I 4 ar yr NHS yn Cwmtaf. Nathon nhw gyd ddweud, dim byd yna. O'n I wedi cyrraedd pen yn henyn a nes I requesto nodiadau doctor fi. Oedd na llythyr yn y ffeil ges I trwy'r post o'r laparoscopy cyntaf yna yn 2004. Oedd yn dweud no significant endometriosis was found. Fi yn, honestly, bendant os o'n nhw just wedi tynnu beth nath nhw ffeindio pryd ni allan, byddwn ni ddim yn ystad fi yna. Na, yn sicr. Roll on to 2023, lle oedd pelvic organs fi gyd yn stuck at ei gilydd, a ovaries fi'n twisted, stuck i'r uterus, bowel stuck to uterus,
Fi jyst yn meddwl, os oedd ddim wedi cael cyfle i ddatblygu'r holl flynydde yna, byddwn ni ddim yn y stad fi yna. Na. Ti yn dechrau am dy hunan. A dyna'r peth gweitha, yw pan ti'n teimlo fel bod doctor ddim yn credu ti, a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, so you must be wrong. Fi'n credu ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn dysgu lot o ddoctors, dyn ni'n dysgu lot o'r fenywod sy'n dod o'n blaen ni. Os o'n i ddim di gael ti yn fy mywyd i, I can't even imagine lle byddai. I ddechrau, bys fi ddim gyda diagnosis nawr. A I wouldn't be as hard as I am chwaith. Strong women make strong women. I'd be fucked without you, basically. Oedd cwrdd â Sioned, Begw ac wrth gwrs besti fi Beth wedi gwneud fi hyd yn oed yn fwy penderfynol bod rhaid i ni gadw'r frwydr i fynd. Mae Endo yn bodoli, amser gwneud gwahaniaeth! Wrth gwrs, mae gennym ni ryw faint o bwyd dros yr NHS yng Nghymru. Ac yn 2024 roedd hyd yn oed cynllun iechyd menywod wedi ei lansio. Ond come on, we've heard it all before. Yw'n mynd i fod yn ddigon i rili neud gwahaniaeth? Gadewch i ni ofyn i'r fenyw ar y brig. Y gweinidog iechyd, Sarah Murphy, fi ar y ffordd. Sarah, croeso. We're going to be having a little chat about Endo and the Women's Health Plan that came out very, very recently. Most of the pathways that we have are for men. They were designed for men and for men's bodies and not for us. Producing a women's health plan is a really, really great step to improving that sort of gender gap in healthcare. And from what I've seen of it, it sounds really, really promising. The purpose for the Women's Health Plan was that over half of our population in Wales are women, but it really does come off the back of generations and historical systemic kind of discrimination and misunderstanding of women's health. And so it's a huge piece of work, but it is 10 years, it's a live document, it's had so many people feeding into it, so many people with lived experience, which is absolutely crucial. And then we have broken it down into priority areas, endometriosis being one of them, and we have the short, medium and long-term goals then for each of those key priorities. The Women's Health Plan in Wales outlined £750,000 for funding and research into women's health conditions over the 10 years that the plan is going to be implemented for. I think this seems to be a relatively small allocation for such serious conditions. I actually had a chance to speak to the women who will be launching this. When I put that to them, I was like, what do you feel you can actually achieve with this amount of money? And they said the thing is that with that money, we will attract more funding. This will put us on the map in Wales that we are putting money specifically into women's health. Women are missing often from a lot of this data, but we don't always collect the data around periods and menopause. How do we do the research if we're not even collecting that data? So that's something that has to be addressed. Dath Sarah ar draws yn really genuine, ac mae'n amlwg bod hi'n teimlo'n angerddol dros y waith yma maen nhw wedi wneud. Fi wir yn gobeithio bydd y Llywodraeth yn wneud rhywbeth nawr gyda'r dan yma o waith, achos I'm not being funny, but this is my life. A dyma bywydau lot o fenywod a ferched yma yng Nghymru a pob sy'n dioddef o endometriosis a mislif. So, gawn ni weld. Teimlo'n nerfus nawr. Fi'n teimlo fel bod hyn wedi bod amser hir in the making a mae'r diwrnod o'r diwedd wedi cyrraedd. Mae'r Endo Warriors hefyd wedi cyrraedd a maen nhw gyd yn gwisgo felyn fel fi. Dyma crys tŷ nathon ni cael creu yn special ar gyfer y digwyddiad yma. Felly 1 mewn 10 yw'r stat ar gyfer faint o bobl sy'n dioddef o endometriosis, wel, neu cael diagnosis swyddogol. A lliw yma, obviously melyn, yw lliw yr ymgyrch ar gyfer Codi Ymwybyddiaeth yn byti endometriosis. A dyna be dyn ni'n neud yma heddi yn y castell. Felly, mae'n diwrnod pwysig. Gobeithio byddwn ni'n gallu creu bach o sŵn o gwmpas endometriosis. A fi mor hapus bod fellow Endo Warriors yma i ymuno â fi heddi. Amdani. I'r gad! Endo Warriors! Diolch o galon.
am ymuno â fi heddiw. Mae'n lysh i gael chi yma. Delphi, diolch i ti am y darn yma o waith. Mae hon yn cynrychioli pob un ohonyn ni sy'n brwydro dros diagnosis, sydd wedi cael diagnosis a sy'n byw efo'r cyflwr cudd yma pob dydd. Ydych chi'n barod? Mae hon i bob un ohonoch chi. Mae hon yn special, ond mae fe'n really overwhelming. Ac i weld nhw lawr na, fi'n gwybod bod pob un ohonyn nhw wedi stryglo. Fe jyst yn lot i ddelio gyda. Fi yn proud bod ni wedi wneud hyn. Dyw e ddim yn aml iawn dyn ni'n cael y cyfle i wneud rhywbeth cyhoeddus fel hyn. Yn enwedig ar rhywbeth sy'n mor iconic fel y castell. How are you feeling? Oh my God, quite overwhelmed actually. Yeah, you have worked so hard to create something that is so spectacular. It's so bright. That turmeric is popping. I never expected that my work would be here and for it to be this work about endometriosis and like highlighting how important it is. It's just like beyond my wildest dreams. Mae'n lyflu cael bod efo merchaid efo fo a pawb yn dall i gilydd a pawb yn cael cyfle i rhannu storiau. How was that for you, witnessing that? On one hand, like, I'm absolutely in awe of every single one of you. I was saying, like, it's just so powerful. And I'm very grateful because we have to keep this at the top of the agenda for all of us. And then also, I feel like the responsibility as well to make sure that none of this is in vain. Mae'n fenywod yma'n absolutely iconic. Pobl fel nhw sy'n ysbrydoli'r gymuned. A gobeithio bydd rhywbeth yn newid. Achos dyn ni ffili byw fel hyn ragor mewn undod mynerth. Fi jyst yn mynd i gweud nawr, ar record, os ti'n cael mislif ac mae fe'n hynod o boenus, enghraifft ti ffili mynd i'r gwaith, ti'n gwaed i troi dillad ti, dyw e ddim yn normal. It is not normal.